Gucanio igikuthira kiharu kia Muliro Garden Mathare gukunyirwo biru ucio gatagati ka ODM na Jubilee riu nituithanitio. Kiama kia Jubilee gigathagania mucemanio wakio kiharu-ini kia Mlango Kubwa guku Nyairobi, nakio kiama kia ODM guthagania mucemanio wakio kiharu-ini kiu kia Muliro Gardens. The leadership has agreed on the kind of program that shall be run tomorrow, the timing, the venues, and there is great synergies amongst the both elected leaders and aspiring candidates or potential leaders in. Kiama kia ODM gigutithiritie no nginya mucemanio ucio ugathie na mbere kurira ndebe kiama kiu. We are moving as ODM. We are serious to tackle issues that affect the lives of the people and to reaffirm our position as the leaders of County 047. We want to ensure that the message is clear. We have two important messages tomorrow and a lot of other issues that probably wananchi are important to be made aware. Kiama kiu kia ODM ningi ni kianirire gukariria muingi icigo-ini ngurani mbere ya guthagania mucemanio ucio miaraho. Na thutha wa gĩikaro na andĩki a mohoro rũcinĩ rwa ũmũthĩ, atongoria acio a ODM merekeire mwena wa Kitui makĩranĩra mwĩhoko wa gũkaiũkia ũtongoria mwaka ũkĩte. No aruna ao kĩama-inĩ kĩa Jubilee nao makauga mũcemanio wao mũthenya wa rũciũ ũrongoreirie kwanĩrĩra marĩa Jubilee ĩkinyanĩirie. Kiama kiu kia Jubilee ningĩ nĩ kĩranĩire mwĩhoko wa gũgatetera ũtongoria wakio mwaka ũkĩte. Mũtongoria wĩingĩ bunge-inĩ Aden Duale nĩ ũkinyanĩirie mũrũgamo ũyũ akĩaria mwena wa Meru. Kina Raila walienda spidi bado wamekwama. Si unajua? Raila alianza spidi tangu 1982. Wakati walianza kupindua serikali ya Moi. Paka leo spidi tu. So mwambieni gavana wenu atulize boli. Kogina kuo uteti-ini mwena wa Western atongoria mwena manyũrũrĩtie mĩario ya President Uhuru Kenyatta hĩndĩ ya mathiko ma William Ole Ntimama. Mũtongoria wa kĩama kĩa Amani Musalia Mudavadi na Senator wa Kakamega Boni Khalwale nĩo mamenereirie mĩario ĩyo ya President Kenyatta nĩ ĩrĩa yarongoreirio kũrĩ mũtongoria wa mũng'ethanĩro Raila Odinga. Lazima ukumbuke ni nini rais wa Kenya amesema juzi katika matanga ya Ole Ntimama. Rais bila kuwa na haya ameambia Wakenya kwamba kumeza mate sio kula nyama. Amesema. Ndio nakuambia rais, finally President Uhuru, you have confirmed what I had always said. Umesema kwamba wewe hukujakuliwa to serve Kenyans, ila ulijakuliwa kukula mali ya Wakenya. ANC na wewe ulikuwa kwa chama ya UDF ama New Ford Kenya ama wapi, kwa vile vimevunjika, usichukue zaidi ya siku 30, kwa sababu usipotangaza mapema siku 30 zikikwisha tutajua wewe ni Jubilee. Mudavadi ningĩ nĩ atĩtĩrithĩtie ariũkĩte itũni-inĩ gĩa mwaka ũkĩte gwetha ũtongoria wa bũrũri. Ngĩribotera Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Macharia wa Gacũrũ. Nataka niseme vile Mheshimiwa Boni Khalwale amesema hapa. Nilikuwa Narok na mimi nilishuhudia, kwa sababu mimi nakula nyama. It is a serious